And moihana tātu ko te huihuinga whetu ko Pleiades ni. Pleiades and Nitish has got a bit of kororo around Pleiades, but mā te wā e Nitish, you can share that with us. That would be great. Yeah, well, I think, because the thing for myself, like the biggest celebration for myself, the biggest thing that I'd love to acknowledge is that it really had, this is a real acknowledgement of our forefathers, of our tupuna, of all of I that have stood for the sustainability of our reo and our culture. We've been recognised throughout the world by, I think this is the first first public holiday declared for an Indigenous culture. I'm not too sure, but from what I heard. So I just, aha ko te aha, I say it is, because it's such an acknowledgement of what our forefathers have done over the years to really whakanui tō tātou. Well, the importance, te hirihiratanga o te iwi Māori, the ancient knowledge, the matauranga, the tikanga, and it's a real acknowledgement that this, see, I'm not so caught up on the public holiday given to us by Systematic View, but that it was created from a lunar calendar from the Maramataka Māori as well, from a panel of different experts of different iwi of around the motu of Aotearoa, that they came together and selected that day in alignment with the Maramataka. He mea nui tira ne. He mea nui rawa kia hanga tika wā tātou mahi o tātou āhuatanga katoa. Ki ngā āhuatanga o te taiao. O puena te me tika. Ki ngā āhuatanga o ngā whetu, o te marama, o te rā, ka whiti mai i rā, me i rā āhuatanga katoa. Ki te kore tātou e whai atu i ngā āhuatanga e tika ana, e hanga e tika ana in alignment iki. Ki ngā pikinga ake o ngā whetu, he pairawa atu me whai atu i ngā tohu o te wā, ngā tohu o te taiao, ngā tohu i te rangi. Ngā tohu no te ato, no te runga rawa, mā tātou katoa, hei tohu aroha, hei tohu tīmata, hei tohu maumahara. Hei toha no rāhui, hei tohu rāhui noki. Kia rāhui atu i ngā āhuatanga kaore i tika ana, ki te whai i ngā āhuatanga pai marika mō tātou ni. Ma te iwi e, ma te iwi e. I think that speaks to our waiata, doesn't it? Ka pai. I think, because we've been, for those that don't know, for myself, it's a real honour to be able to use tēnei atamira ki te whakapakari o kuri o rangatira, and so ko awhia, e awhia ana tātou tungani konei, e pāniki ngā waiata Māori ki te whakanui te reo rangatira. So ara, ko tēnei tētahi o ngā waiata Māori, ko ngā iwi e, ka pai. Ko te iwi Ko tahira te moana nui a kiwa. Ngā iwi e, kia ko tahira te moana nui a kiwa. Whakarongo tau toko. Whakarongo kia maura. Kia maura, ki te mana motu hake me te aroha. Kia maura, ki te mana motu hake me te aroha. Whakarongo tau toko. Whakarongo wahine mā. Wahine mā, maranga mai ki a kaha. Wahine mā, maranga mai ki a kaha. Whakarongo tau toko. Whakarongo e ta mama.
e tamama, e tamama, o tamatu, tamatoa, tamaora. E tamama, o tamatu, tamatoa, tamaora. Ia, whakarongo tautoko. Ia, whakarongo kia maura. Kia maura, ki te mana motu hake me te aroha. Kia maura, ki te mana motu hake me te aroha. Ia, whakarongo tautoko. Ia, whakarongo tautoko. Ai, kia maura. Kia u, kia mau, kia Ai, kia mau, kia u tātu ki ngā āhutanga pai. Ai, kia ora, me Ai, paipira. tukanatu ngā āhutanga kaori ki pai. Ai, ia wā iara. Ai. Ai, me maumahara ko wai tātou ne. Ai, tēnei o ngā waiata, ngā iwi e, he waiata nā te rangatira a Hirini Melbourne. Tēnei o ngā waiata i whakahaere ia he wānanga. I reira wetahi atu o ngā kauwaiata. Nā rātu i tāpiri atu o rātu whakaaro ki te waiata ngā iwi e he waiata e whakakotahi ana i ngā iwi puta atu i te moana nui a kiwa. Kia ora, kia ora. Yes, I had the honour of being on one of a dedication to Hirini Melbourne. It was a Māori album put together by Ngātapa Black, and there was a whole lot of different artists. Oh, paitira. Yeah, Kei a tātou pia tira o ngā waiata? Yeah, that was the song when I sung E Rere Te Manu. E Rere Te Manu. Yeah. Tēnā pia, Nitius, Maui rapu te waiata E Rere Te Manu. There's a song there that Mel Davis. Yeah, eh? yeah. Tōna ingoa whānau. Aye. Mel Davis, if you can find that waiata, and we'll give it we'll play it there. Yeah, that'd be great. That'd Yeah, be great would be. because it was a real honour. We had like there's a lot of different artists. There was Macy Rika, Ria Hall, Warren Maxwell from Trinity Roots. We also had the local brother up here, Jason. I've forgotten his last name, but for now. And so the name of the waiata is E Rere Te Manu? Aye, yeah. E Rere Te Manu. So we're going to hear a bit of that waiata. And so, ina hia koe e mahi i te ronga mai. Oh man, it was so many long ago. It was so many moons ago. So many years ago. So many moons ago. Yeah. He Rangipai Huarere was the name of the kōpai, ko tēnā te ingoa o te kōpai, and it won the Māori Album of the Year, which was a real honour, you know. I just really, really give appreciation to being able to be a part of that in my haerenga, you know. It was such an honour to just connect with so many different well-known artists of Aotearoa. You know, but to also represent Hirini Melbourne. And I maumahara o te wā kua tū tātou ki runga te atamira ki WOMAD. Oh, ai. Ai, and kua timata o, I think I started us off. And I started with how I usually would with a karanga or a pira, my introduction, my giving thanks. And kua tai mai tētahi manu mā, the dove. Oh, and it just sat there throughout the whole. I didn't realise, but it was Ria Hall, I think, who told me that, man, when you started to your whakamoimiti, ka rere mai. Ka rere mai te manu o te aroha. Ai, o te aroha. And it sat there for the whole show. It was just really beautiful. But yeah, that was one of, did you find it, brother? Oh, choice. Well, so I'll allow that to play. And we can play that live on air. Live on the Zoom, on the Facebook as well, because it's I sung the song and it's in dedication to Hirini Melbourne. So kia ora. Tēnei o ngā waiata E Rere Te Manu. E Rere Te Manu, yeah. Can we talk and play it? Or oh yeah, oh great, that's okay. No, thank you, Ned.
Ahua tutu, we're trying different things. But can the listeners on the live stream hear it? Hit the 3 on the stack. Oh, so you're talking on the Facebook. And the song is playing, I think, as well. Tukuna, mā te waiata e. Yeah. Oh, that's okay. It's okay, whānau. You'll have to tune in to Tautoko FM on 99.5, 97.5 FM. But, yeah, no, it was a real honour to be a part of that song. So we can play it on the speaker here, can't we, Ned? Then it'll come pick up through the mics anyway. It's such a soft, gentle song, eh? I give thanks, whānau, because it's new being back in the studio, and so we've got our tech brother that's helping us out with the actual desk. Because you can you got to try and, when it's being used during shows, you can't really try and remember how to use it, so I give thanks we've got some whānau support. So we are live still on the Facebook though, aren't we, brother? And just not on the radio station, is that right, Ned? Oh yeah, the song. So the song is going through on the... Okay, and voice as well or no? Oh great, yeah, okay, I'll shut up so people can hear the song. Can we play it? No mai hoki mai. So that was E Rere Te Manu. That was nā Hirini Melbourne I tito tērā waiata. Nā kui I waiata ana tērā waiata. Te ātāhu noki. Oh, kia ora, kia ora. Yeah, tāua te waiata. Tēnō hohoni te āhua. Tēnō... He waiata whai aipo ni. Kia ora, kia ora, kia ora. And we didn't have that scheduled on the playlist, whānau, so I give thanks that we were able to sort that out just to give you guys a taste of it. If you'd like to hear more, it's called E Rere Te Manu. Or you can search for the album, which was He Pai Huarere, which has a lot of different Hirini Melbourne tracks that we all did a tribute to him. So, yeah, kia ora. So I tēnei wā ka hoki au ki tēnei waiata, ko tēnei waiata ko te whaia. He pai tēnei waiata ki au, ki tōku ngākau. Ko te whaia, ko te whaia, ko te whaia, ko te whaia o te ao. Ka waiata, kia Maria,
Te whare tangata. Te whare tangata. Hine purotu. Hine ngako. Hine ngako. Hine rangi marie. Ko te whaia. Ko te whaia. Ko te whaia. Ko te whaia. Ko te ao. Ko te whaia o te ao. Ka waiata. Kia Maria. Hine I whakai. Whakamea te mai. Te whare tangata. Te whare tangata. Hine purotu. Hine ngako. Hine rangi marie. Ko te whaia. Ko te whaia. Ko te whaia. Ko te whaia. Ko te ao. Ko te whaia o te ao. Ko te whaia. Ko te whaia. Ko te whaia. Ko te whaia. Ko te whaia o te ao. Mena tāhua tērā waiata, you know, nā ia Mama Mary tērā, Mama Mary tērā, just he pai tēnā waiata, because it's real koha ki aia, e pāna ki tāna mahi, ki tāna taonga. Ai, he waiata anō whakanui i ngā whaia. E koina te menui hoki, ki te whakanui ngā whaia katoa. E ki ngō ko meri ko ia te whaia o ngā whaia. Ai. Nāna i Mā whakawhānau tātou mai katoa. te ariki. Ai, Hei kai koha mā tātou. Ai, hei koha mā tātou, Ai. kia taha atu, kia murua, kia muru i ngā hara katoa o te ao, o he mea nui tira. He mea nui tērā, he Mea mea nui nui tērā. tērā. And koina te kaupapa o tēnei hōtaka, ia every first Friday of the month, ko tēnei te, you know, the dedication to our brothers that are out there. How to whakanui te mana o ngā tāne that are out there in honour of our King of Kings, you know, our Lord of Lords, our conquering Lion of Judah. Just giving thanks for us to be, you know, returned to our righteous way of living, but also, like, regarding what you were saying, brother, that, you know, e pāna ki ngā whaia katoa. Ko tua hine tautoko koina te kaupapa hoki ki te whāngai te aroha, te ngākau o ngā wahine hoki, ngā tuahine that are doing whatever, sisters that are out there doing whatever you're doing, you know, may love be bestowed upon your heart, because now, especially in these times, you know, remember who the Rasti truly are, my brothers and sisters, because we've got, like brother was speaking about too, you know, put whiu ati ngā mea ke, ngā raru, ngā whakaro ke, ngā mea katoa that is not good for you, just put, you know, leave it in the past with, you know, the time before. This is a new beginning. This is a new start, a new beginning, ko te tau hou mā tātou. So anei te mihi aroha ki a koutou mā i tēnei wā o te tau hou. Ko tāku nei pātai ki a koe, hea tō pehe tō whakanui a matariki i tēnei marama, i tērā marama. Ko tāku, haere atu mātou ki, i te ahi mātou ki Rotorua i reira he hui mō ko te wakaminenga o ngā hapu o New Tirani. I reira tētahi hui i nohotahi mātou ki te whiriwhiri me pehea nei te whakamana i wā tātou tikanga. Ngā tikanga tuku iho i te rungarawa i tō tātou kaihanga. Wera o ngā tikanga kua tuku iho mai i te kaihanga, tuku iho ki ngā mātua, ki ngā tupuna, tuku tonu iho mai ki a mātou. Me pehea nei tātou e whakanui, e whakamana ai ngā tikanga, kia kore ngā ture tangata e patu i ngā āhutanga pai katoa o te whenua, moihana tātou ko ngā ture kua whakaritia e ngā kāwanatanga he ture hei kohinga pūtea, hei kohinga pūtea moni
mō te toko iti, hoi anō, ko tō rātou, wā rātou mahi, ko te tango i ngā painga mai i te whenua, ka huri hei mea kino. Hei mea kino, hei hoko atu, pere i ngā mea kirihau. There's so many products that really, that come out of the earth, but have been turned into products that are kind of, not good for the environment. Exactly. And so really, it's about refocusing our whakaaro and our mahi on good thoughts that are going to bring good benefits and good products, and good products. Like, what are we buying? Because it's not about money, like you were saying. Ahara te mea nui ko te moni, ko te mea nui ko te mana, and kei a tātou te mana, kei a tātou o te hunga waka o te iwi Māori, especially o ngā kai iwi takitaki. Ai. Ki te whāngai, te whenua whāngai, te taiao. Ai, me hoki tātou ki tō tātou pūtaketanga, ni. Kia ora. Ko tō tātou Indigenous rights, the real truth of how we... ko te mahi nui, ko te tiaki i te taiao, tiaki i te whenua. Hei tiaki anō i a tātou. Which takes me back to represencing that speech that I received, man, from the, Manu Kōrero. I've got to give thanks to that young sister, and she spoke of, would the real nation leaders please stand up? Because she said, why aren't we going into lockdown whenever there's a suicide or whenever there's a child beaten from the caregiver or something like that? Why aren't we going into lockdown when to clean up our oceans, to take care of Papatūānuku? And this is coming from a young sister of ours, and I'm like, man, she's talking to us. Yes, like there she's are a not lot talking of things. To government. There are a lot of things, a lot of āhuatanga that need to be locked down and actually stopped. There needs to be a cessation of all those things that contribute to the demise of our planet, Kia ora. The demise of the earth, and the demise of ourselves as humanity. Kia ora. And that's where we as a people still have the power. The people still have the power. We just got to stop relating to that. We've been molded for so long, and I give love because it's not anyone's fault, but we've been molded so long by that systematic way, that colonialized way. Well, there could be some fault given to some, but what I'm saying is that it's time to really return to that consciousness of we're the ones with the power. We're the ones that if you go and buy a certain product that is not actually doing good, like I hardly. We have the power of choice, don't we? Of what we purchase, yes. Because we're endorsing those particular products or those businesses. At the same time, we have to kind of put up with a whole barrage of advertising and yeah, but we onto it. We can bypass those things. We just need to wake up to it, eh? Well, we have to, but it's so easy to kind of get taken away by the. That's what I mean. It's no one's fault. By the colours that they present, and they kind of they're trying to attract you to kind of purchase these products that aren't good for us. We have to think about the future generations, about the young ones of now, and ka aroha kia rātou ngā rangatai o te wānei mō ngā aotanga o te ao, kua tukinotia mo te wā tino roa. And that's where, I don't know, that's why I think it's important to speak about it, really, because we've got the platform to speak to I that are out there that if you don't know, like I didn't realise the, when I was buying body wash. Oh, yes. And because thank goodness I go to the tip and I sort out my own rubbish because it allows me to be educated on what gets recycled and what doesn't. And they're quite a fad, having those nice smellies in the shower. But those are the particular bottles that actually aren't recycled. They go into landfill. So going back to making little practice conscious decisions, like going back to those natural soap bars or something like that, to really see what we can do as a people, because the people still have the power. Even there are a whole lot of people who actually make their own soaps and all of that, and they're really good products out of natural oils and natural products. That's right. Well, we've got a bit of a song coming up next. It's by Bob Marley, and it's called Sun is shining, the weather is sweet, yay. So whānau, no matter aha ko kaihia koe whakarongo ana ki tēnei o ngā hōtaka. It's just really, if this can add some hope into the heart, then kapwai, and let the love shine down like the sun shines down in this everyday. Aha ko te. Ai, tēnei o ngā waia te brother Bob Marley. Make you want to move. Whiti mai ana te rā waho i te whare. Yeah.
Awesome. Well, look, are we still on the live Zoom? And, Yeah? yes. Ka nui te pai. Here's a mihi kia matua pauri, kia koe te whanaunga pauri. Kia ora. Oh, okay. Okay, no worries, Ned. Thank you for doing what you're doing. Ka nui te mihi atu. We're just doing our best with what we've got. So It'll be helpful if you could hear through your headphones what's going to the desk. oh, yeah. Yeah. It would, because then we'd be able to queue up, eh? Okay. Okay, so we're still on here. Well, we were doing Yo whakarongo mai ki a mātou I tēnei ata ia and pai te kōrero ki te rongo ki a Brother Hori and tō rātou haerenga ki a Rotorua. Ai, he tino, he haerenga tino pai tira. Ai. You know, me rapu tātou I ngā āhuatanga hei whakakotahi tātou I a tātou anō. I raro I tērā o ngā whakaritinga ko te waka meninga o ngā hapu o New Tirini. Anō hoki I raro I tērā o ngā kāwenata he whakaputanga rangatiratanga. Ai, ka nui te mihi. Ka pai. So I heard that we're going to be going live in different parts of today. So we, what we'll do while we're... Okay, ka pai. And our headphone. Yeah. Okay. Yes, you'll be talking over the song. Just when they go to song break, or there's a song break. Oh, when there's a song break. So while we're, so are we on the Zoom then? Yes, so we're on the Facebook at the moment. Okay. Yeah. Yeah, so it's good to be with you, whoever's joined in on the Facebook in this time. Yeah, welcome. No mai hoki mai. How long have we got, Nitish, before the song finishes? Thanks for your patience, whānau, that are on Livebook, on Facebook Live. We're without having full control of the desk, but okay, ka pai. Ka pai. Because I'm wondering if we, was Cyril saying to do different sections of the live streaming, eh? Yeah, we could have a bit of a break in. So whānau, if you'd like to tune into tautokofm.com or on Whare Kōrero, if you don't know about Whare Kōrero, it's an app of all different iwi radio stations. So tune in whenever you'd like to tune into different iwi radio stations. That app has everything Whare Kōrero. But or else tune in to 99.5, 97.5 FM New Year to listen in. But we're going to soon close up this live and start a new one in a little bit. Yeah, so just thank you for tuning in, whānau, and thank you for your patience again with us getting sorted of trying new things with going live while we're on radio. Appreciate it. Much love and respect. We'll be back online soon. Much love.